Era kanong isip-isipan deng miyasawang Mark ampong Melanie kunan ning San Simon, Pampanga at ambing lang kawalan adwang anak. Matatudlamo kanu sanang pagtuan kareng-karelang pamilya reng mikapatid Sofia Nicole, 18 years old at Angelica, 17 years old, bandang alas 11 na ning abak anyang Lunis a 12 na ning Unyo. Dapot era na ikuang mekauli. Asabal at agulo nga no kasi ning trailer truck deng mikapatad kabang pakasakilang motor keng meto nga intersection kilub ning Global One Business Park keng Quezon Road, Barangay San Isidro ning Mesabing Balen. Delaro reng personnel na ning Municipal Disaster and Risk Reduction Management Office ning San Simon de Sofia ampong Angelica. Dapot may yangola naman biyereni bandang alas 2 na ning gatpanapon ning aldong ito. Yung anak ko po may natadla pong pamangan aring asawa da po. Yak po sanang tuki kitang anak ko metong, yak po sanang madali. Kasi tambunso ko yung tinuki. Abalo ko po itang pinsang ko. Hinawas siya po. Malapit po itang obrani itang anak ko. Itang obrani ng asawa niya. Hininawas na ako mapasok ko po. Lalawin ko lang rin anak na po nga doon. Panuwala ning tatang dareng biktima ay kanu makafocus kang pamagmanewong driver na ning trailer truck anyang milyari ing insidente. Eya naman kanu tinaluki king speed limit kilom ning industrial zone at 30 kilometers per hour. Magkaya po, mag-live ya po king pamagmanew na po. Siguro mga pulay na nita, mga at yung king 60 kaya 80. Mabilis siya po. Mabilis siya po eh. Sana makonsyensya ya po kaya nga gawa na karengana. Isip-isip natin yan naman pong anak. Base king impormasyon ang menibat kang San Simon Municipal Police Station, mamanewa na ning 35 anyos sa Jeffrey Villaruz ning Malabon City ing trailer truck. As of June 26, Pepal Waldepa kanu keng sukulan i Villa Cruz, uling ela kanu tambing may kapagdalom kaso laban kaya reng pamilya dareng biktima. Alas 11 na po eh. Kinayam nila pa po rin papilda eh. Manyawad no mansawop kareng manungkulan ding may asawang kunan, uling alala kanong gastusan bang mikutkut lareng adwarang anak. Nawagan ko po kareng manungkulan, aso pandake po sana kareng anak ko tisya po. Kareng anak ko gang ustisya po aso panda sana. Ampo po keng gastos ken living po, wala kayo pong kakay, wala kayo pong kapera-pera. Yako po yung kaya kayong Telsuyo, Dani Cachino, ating pusong makabalel.